Umjesto pokušaja da se promene prosperitet i stabilnost nametnu odozgo, pomoću velikih priča koje su po pravilu šarene laže, pokušajmo da nešto promenimo odozdo iz susjedstva, iz mesne zajednice, iz opštine. Lokalni izbori nisu ništa manje važni od republičkih. Na lokalnom nivou svi građani osjećaju sve probleme bliže nego na drugim mestima i na tom nivou ostvaruju najveći deo svojih potreba i svojih prava. Zato, građani Zvezdare, glasajte za sebe. Glasajte za listu Ujedinjena demokratska Zvezdara koju predvodi Zoran Vuletić, jedan od prvih ljudi Građanskog demokratskog foruma. Poznajem Zorana, sarađivao sam sa njim. Mogu da kažem da je veoma pouzdan, da je veoma vredan, da drži reč. Zoran Vuletić je čovjek koji ima i taj pragmatični moment u politici, dakle on ume da rešava probleme, on je spreman da radi i da se bori za ljude na lokalu, u svojoj sredini, na svojoj Zvezdari. I jedan takav odbornik na Zvezdari sigurno bi mogao dosta da učini za one koji žive posebno na Zvezdari, da se poboljša standard, da se urade neke stvari koje godinama nisu urađene. Korak ka promeni čini mir bez velikih pobjeda, čini ga sreća bez nepotrebnih žrtava i bolji život bez velikih kamuflaža i fatamorgana i društvo bez ugrađene pantljičare. Čini ga unošenje smisla u naše živote i ja ću zbog svega ovog na Zvezdari glasati za Zorana Vuletića. Mislim da bi morali zajedno u sinergiji građani i naša lista Ujedinjena demokratska Zvezdara da potražimo rešenje i nastavimo razvoj naše opštine tamo gde je stala 2016. godine.